na indo mwancho muligererio Ndizi TV na bubwansu bo mugusie karokoro kwegena kwande unanogendrete kwegokia aso kubwati miroberi yonsi yeritko rya rero cyaragire Chinsa Ikomi cyabona magoroba ekerongo kwerigania SMS ya Amayia erionko banyuna naraya na kwariganirie asenchera ereyo BENE asense mere ya Facebook na bogotonyoro wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo tweet wetra @Ndizi TV News erio togendre gusanga na bayigogo kumanyia amanke Eritoriane Everlyne Osero sanga na nchwe komoerio. Umanchi umuriere bonongo kwariganito ya chake kurwase county ya Kisii wase ensemo y'abaremi BW'ECHAE bagenderete kwemurunganire mechando au eyo bagwetera asoboremi bwabo eyo kubairania magega naritko rero nigo munyakero gobye factory ya nyamacha bereka wesokya na kwerera egatie mechande eyo asane ne abeireka gukwanira bitambukiro nabo igo amagani abo alibaganitie abega gukorerwa moncherero erio kubakonya wekine nabo GOKINIA BW'ECHAE twabangire esengenje cyaye twasumegete bane bimba bwate korukare igere kilone kelia ekameri kelie kebe kitabwati kiratiri omutoyo omubuna bonega aso mwaka igokorwa enusu kilo omwaka enusu kilo mutoyo lakini ndobwato yokoru 3 kilos kilo isato aso mwaka motoyo no tutagete Iyi minute ngotu are emeteribu chikiro isato ta eneribu tatu chikiro ogokorero mwaka bona iga twakorire package ye CHIA ito ekoniwa kigramu 25 kigramu 50 kigramu 100 ngiyekora twakora iyo abaremi abange baito gusaba kunywe cya abantu baita abange n'amapata inse wono bayirererie kuguruguru 1 kilo aba kilo mbakonya na igo ntoko make biashara digatoroshie chichinka eliegero monta konyora siringi 20 ogoro Omurai Dr. William Samoei Ruto nigateruna serikali yaye nigegendrete kobwatia RICHIKO rie katiba yense ya Kenya na inde tibari gochia kogenda mamincha ye RICHIKO irugikirania maganio yense moyabarai bali batali nekerengeki ya gochia se omo Kenya yani gaya kwa natinga kekirana so musangrekano bwa masabo asegeti ya Kirubia ekeotoka chinsemo CHIA chuka imeye county ya Tharaka Nithi asomuyiga bwa masabo aseboigo ateba bunanigo arange kubwatirana n'abarai bonsi erio gochiyako nekiabuna abakenya babeire bagokonyeka anene kubaikiraniria chira cha magendero chiri babete bakoria chinga kichechi campaign. Mambo haya ambayo ndugu zetu nasikia wananiambia ati nivunje sheria, ati nivunje katiba, ati niende kinyume ya yale katiba na sheria yanasema. Mimi nataka niwahakikishia Wakenya, I will not operate outside the law. I will not operate outside the constitution. And I will make sure that all of us are governed by the rule of law. There is no way I am going to operate outside what the law and what the constitution says. Mimi nataka niwauliza Wakenya wote tuungane. Mimi vile nimesema tuko tayari kushirikiana na viongozi wote wa taifa letu la Kenya, wale wa serikali, wale wa upinzani, tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Gukwana somo sangerekano yobo igomo konyi bomurai wenserga bigashawa nigamo chense merie kwa miriria serikali ya Azimio la Umoja wa Kenya na utaona babeire bagoturubania emerobero ye serikali ase serikali chiabeire chiweta nigate usiniga bagakwenekia unanonya bagendrete koreto buturubania imense ya Kenya tibari goche wanchera kubwatana ne serikali ya Kenya kwanza asekeria baganirie bagwichinga kinyororo cyo ikiranya magendero asaba na nchi. Kenya wamepora, hakuna kitu imebaki. Nilisema pale Kasarani tumekuta empty coffers. Tukirudi na rais tukiwa kitini hata coffers wamebeba. Sasa ati wanapiga kelele ati maandamano ati wauzie huyu rais uoga ati awaite ati waletwe wa handshake. Hiyo mnaweza kubali?
Rais hako hapa, wacha asikie. Mnaweza kubali? Wewe mzee ya maandamano, piga kelele kutoka asubuhi mpaka jioni. Na ujue hata ukipiga kelele mambo ya handshake hakuna. Na hata ukijaribu kuletewa mlango ya nyuma kwa rais, mimi niko pale kwa hiyo compound nasunguka hapo. Hakuna. Wewe ukae huko, tukupatie kiti, ukasane na sisi. Na sensemo yomurai wobumo bwa Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga nigatebire na obomo bwombogendere korwanira OBOENE no bwasioku asobokorerwe serikali nabo igo koenekia buna bakenya banyorire obosibure nigaya kwana ase umusangirekano bw'amasabo ase kanisa ya Shalom Miracle Imeye County ya Mombasa asate babuna obomo bwa abaraikorwa sobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya tibari go chigotwara obwa babonde bonsi korende koenekia buna kiromo Kenya obeire kago konyeka. Na kuhakikishia wewe askofu, hii timu naona hii ya Azimio hakuna uoga hapa. Hawataogopi. Wako tayari kulipa chochote ili haki na ukweli ionekane kwa taifa letu, ili Wakenya wapate haki yao. Hii ndio sababu sisi tunatembea pamoja na tunajua yale ambayo sisi tunatafuta ni haki na ukweli kwa Wakenya. Ongeje mambo ya gharama ya maisha ya Wakenya ambayo yameathirika. Tunaongea juu ya haki vile vile kwa upande ya uchaguzi. Lakini hapa si mahali ya kusema yale yote, maana yake sisi kama wale wenzetu ambao wanatumia kanisa kutusanya kuongea siasa. Siasa tutaongea huko nje. Hapa tuko kanisani. Nabune ntire ya moyo koenekia buna oborendi bwabere bokororokana nene ase chinsemo chiria chikenderete koenekia obusagani nigo mawaziri bw'oborendi bwaime Kithure Kindiki arurogo chika gochiasa abantu bali bamenyete asa magoko ye chinsemo chia Samburu chinsemo chia Baringo nabo igo Turkana kunganya korwa sayo irikurwa libagari ngororo gochiase abanyanyimbo gokora obunyabi boisaine anigachire chingaki ababewa bagenderete gusagana Terror gangs of highly radicalized bandits have continued to challenge authority with an incredible display of impunity, which is unacceptable in a constitutional democracy, and any person found therein from Monday 13th March 2023 8:30 hours will be treated as a suspect of armed banditry or as a suspect of aiding and abetting banditry or as an accessory after the fact. Everyone must get out. Omowaziri bw'ebyombe Simon Cheluwini gaboririe ebyombe au kubwaterana erio kwenyorera libagalio gokora buya anene asensemo yobonchoreria Cheluwini go aboririe ebyombe bigendere kwerikia nababwatania baya asinene nabo igo kubwaterana ase okwenyorera libagalio botumiki bw'echinchera chiekerero erio goikerania okugania kwa babwatani babo anigaya kwana magega yo goikerana ase umusangirekano bw'umwaka bw'ekyombe kemanyikante buna kimisitu sako ase amagacho akia ICC imeomocho Nairobi. Sustainability of your SACCO is much more important than a one-day dividend payout. We are moving and mobilizing with the formation of government, establishment of this standalone ministry of cooperatives and MSME. The cooperative future is bright. You should be able to make provision for capitalization of your society, of your SACCO, so that in case of challenges and pandemics like COVID that came, the drought that we are going through, your society, your SACCO is not affected. The ministry will continue to strengthen commodity cooperatives to upscale value addition and agro processing. Our SACCO as Kimisitu, we have got active membership
which grew by 15.5% to 10,492 members in the year 2022. The total asset base for the SACCO increased from Kenya shillings 8.5 billion in 2021 to Kenya shillings 9.162 billion in 2022. The key achievement for the SACCO, which are very notable in the financial year 2022, one is to hit a billion mark in terms of the revenue actualization. Abarai BW'ECHAE National Congress ANC nigo BENE ababwatani babo na nigo ekiama ekyo kegendrete gutenena bokongu na tikego chiwanchirana no kuboria bunage tuguterware na goswase obomo bwa Kenya kwanza bakora wano murai BW'ECHAE ekyo isatimami nigo baigo bamuboriro muri kyo monene BW'ECHAE kya UDA Cleophas Malala gutuguterare ne enkwane yo na baigo kwenekia ogoikiraniwa kwe manifesto ya serikali ya Kenya kwanza Kenya bonsi. ANC will remain an independent party. We are not going to fold our party, and if anything, we are already now planning the way that we shall rejuvenate and strengthen our party from the grassroots level. We shall soon embark on registration of party members. Kwamba chama kiko imara, ile mambo ilikuwa inasemekana hakuna. Nekerense merie kwa mireria serikali ya Azimio la Umoja wa Kenya gendrete kuruberia mesangirikano ya maandamano imense ya Kenya nigo mugavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja amubolirio murai wense Dr. William Samoei Ruto gokora CHINGWANA CHIA no murai wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga iri gukora okurubekano uko gendrete kuruberiwa ensenkima okwana miye kaunti ya Nairobi Sakaja nigatero na bari batatageti CHINGWANA echo nigo bagendrete koreta maberera age siasa aiseboigo areirere o magendero na boigo obonchorera kwirana magega ime yense ya Kenya. And no one wants a handshake, no one wants nusu mkate, but you must acknowledge all leaders. You must be able to hear what are the legitimate concerns. In very tough times, even from the time of President Moi, decisions have been made that are bigger than an individual. This country is bigger than any one person. This is our country, all of us. And everyone must be made to feel as Kenyan as the other person. The politics of exclusion are not the politics of Kenya Kwanza. Kenya Kwanza's politics and leadership is politics of inclusion. And I know that is what the president stands for. Despite him being, there are people who are, because they're afraid. I don't know why they're afraid of unity. The Bible says, blessed are the peacemakers. And that is what we want in our country. Kuwatkana no murakera wekirege tambo yogendrete kwene kiwase chinsemo o anena se county ya Kajiado nigo bono oireire chisemi koirana magega kero yarorokanire buna aboroki wa bange nigo batari goikirana ase chiskuru cyabo ayaniga enekiwe no mugavana we county ya Kajiado Joseph Olelengu oyoganirie aboroki abanene kwene kyabuna angobwatirana bare iryokorra buna aboroki bonsi babeire bawekirana chiskuru okwana chinga kyecho Olelengu boigo nigo abori aboroki wa gutaseri abana wechenga kubwatikana no kuborwa we school fees askiri atero na baibori no nyambara buni go bawetera chinga chingongu cyokonyora school fees nigaganire abana baiwe chinga chinyororo iryo kwenyorera Kisemi. Junior secondary school watoto tu waende shule, hata wale hawana uniform waende na shuka. Hakuna kuulizwa uniform, hakuna kuulizwa nini, uende na uniform yako ya primary, uende na nguo yako ya nyumbani, uende na shuka zako, lakini junior secondary tumekubaliana milango zote zimefunguliwa, watoto waende shule. Tulikubaliana pia kwamba wale watoto ambaye wako shule na karo haijalipwa hawatafukuzwa shuleni, wakae huko, kwa sababu hata wakirudishwa manyumbani itakuja tu kuwa ni janga, sababu hakuna namna ya kupata karo sasa. Milango sifunguliwe, watu waende shule, lakini sisi kama serikali tutapeana chakula kwa mashule, chakula ikue, watoto wakule chakula na wasome. Mambo ingine itafuata baadaye.
Mwanchi umurigere libona ya nari na kwariganiretia SMS Amayia Chinsa Ikomi senchera ereyo winge kurinde inyora munage kuragense ya mona boigo Chinsa isato munayanda mangi no chikomera na nere Josephat Hamisi eria kumanye senchera ereyo wekiranu anene goro yo musangerekano bwo bwazimio la umoja wa Kenya asensemo ya Likoni imeye county ya Mombasa kukanelio burigere liborobya asemero berionsi egetaseni kya Ndizi TV ekerongo chogotika imeyo muroberio bw'emisa Jumapili yokoretwa Sore na Joseph Mokogoti na ninga kumanya muna litko lya lero ninga bwatabageni ase studio ega korwa se kanisa ya St Gregory kya Mabundu egotoka imeye county ya Kisii niga bwate William Mayako oyore omoteri ya BW'ECHAE na boigo Milka Mwendi oyoboigo ore omwana kwaya igobono mbachiego tumanyia mange ime ya emisa Jumapili wancho murigere twaro burigere liborobya na boigo emagorobere ntoireru asengo kwenyoria bunensemere ya Facebook na bakoendera batonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asomutandao Twitter na bogo twitwetera @Ndizi TV News iriyo toendere kumanya na boigo gusanga manke iriyo Everlyne Osero twabwaterana nere John Kebati oyoneke munachibicha neriogi chawe keire asenchira ya bene